مولانا نور الله سے پمگران دی غیراتی اشنا نن شولو فارغ دا حقانی نا حقانی اشنا نن شولو فارغ دا حقانی نا حقانی اشنا مولانا نور الله سے پمگران دی غیراتی اشنا نن شولو فارغ دا حقانی نا حقانی اشنا نن شولو فارغ دا حقانی نا حقانی اشنا رب ورتا نصیب کړو په همزولو کې اوچت مقام رب ورتا نصیب کړو په همزولو کې اوچت مقام جوړ شولو وارث زمون د خپل خود نبی اشنا نن شولو فارغ د حقانی نا حقانی اشنا نن شولو فارغ د حقانی نا حقانی اشنا مولانا نور الله سے پمگران دی غیراتی اشنا نن شولو فارغ د حقانی نا حقانی اشنا نن شولو فارغ د حقانی نا حقانی اشنا زار در بابا شمدای خول قادر دان استاد زار در بابا شمدای خول قادر دان استاد هم مغفور الله بابا جی حسن دسپرلی اشنا نن شولو فارغ دا حقانی نا حقانی اشنا نن شولو فارغ دا حقانی نا حقانی اشنا مولانا نور الله سے پمگران دی غیراتی اشنا نن شولو فارغ دا حقانی نا حقانی اشنا نن شولو فارغ دا حقانی نا حقانی اشنا مخید سرگل او پسرو گل کی پٹ شوی دی مخید سرگل او پسرو گل کی پٹ شوی دی سرگلان پی واچاوی خستا دی گلبی اشنا نن شولو فارغ دا حقانی نا حقانی اشنا نن شولو فارغ دا حقانی نا حقانی اشنا مولانا نور الله سے پمگران دی غیراتی اشنا نن شولو فارغ دا حقانی نا حقانی اشنا نن شولو فارغ دا حقانی نا حقانی اشنا دید پارا ډیر زیات تکلیفونه یې تیر کړي دي دید پارا ډیر زیات تکلیفونه یې تیر کړي دي اوس ورته نصیب شو په بدلا کې کامیابی اشنا نن شولو فارغ د حقانی نا حقانی اشنا نن شولو فارغ د حقانی نا حقانی اشنا مولانا نور الله سے پمگران دی غیراتی اشنا نن شولو فارغ د حقانی نا حقانی اشنا نن شولو فارغ د حقانی نا حقانی اشنا داد صفتونو دلای چی صفت وکړم داد صفتونو دلای چی صفت وکړم
جوړ کړو په دستان نعمت الله ګران قسمی اشنا نن شولو فارغ د حقانی نه حقانی اشنا نن شولو فارغ د حقانی نه حقانی اشنا مولانا نور الله سے پمګران دی غیرتی اشنا نن شولو فارغ د حقانی نه حقانی اشنا نن شولو فارغ د حقانی نه حقانی اشنا. دا نظم فرمایش وړاندې کیږي جناب دین محمد او سعید الله او حافظ حفیظ الله په وجه د ستاسو ګران رور عبدالقدوس وافا.